Ja sam shvatio u ovih 43 godine, naučio sam, žene ne vole da ih doživljavamo kao seksualni objekt. Njih to vrijeđa, njih to ponižava, mi ne vidimo da su one pametne, marljive, ambiciozne, njih to vrijeđa, ja to razumijem. Ali mislim da vi žene ne razumijete jednu drugu stvar, a to je... Šta je najgore što on radi? To ti je prijateljica, ona umjesto nje odgovara diše. A, kuma? Pa naravno da je kuma. Joj, jel ti ide na živce kuma? Ti šutiš, pametan čovjek, to je... Ima tu neko da nikad ne psuje u životu, nek pjesne. To može biti ta zla, to je neko ko će ubiti čovjeka, to... Šta ti radiš kad udariš malim nožnim prstom od komodu, šta kažeš kvragu kak boli, evo... Prislanjam onu tkanu uz lice ko da sam popizdio skroz.